Ok, može. Zdravo, jaz sem Nejc Pucko in sem ustanovitelj znamke Lantern Collective. Najbolj prepoznaven produkt mislim, da so hoodiji in zdaj sem izbral ta hoodie. Sicer Parallels hoodie. Tak izgleda. Avtor te grafike je Janez Kocbek. Nastalo je pa to v bistvu, ko smo delali en event, prvi event skupaj z Meter, in sicer decembra 2017. In je nastal nekako v duhu njihovega albuma Mrk. Pokupimo flow in gremo, plavanka riba deno, činčile čale leno. Mislim, da odraža značaj blagovne znamke v tem smislu, da pač je nastal v povezavi glasbe in mode in da povezuje nekako več spektrov alternativne kulture. Ta artikel se da videti v trgovini Big Nose v Ljubljani, drugače pa se ga da naročiti tudi preko naše spletne trgovine na www.lanterncollective.com. Za nadaljevanje pa nominiram